tempe 2000, Ya. tahu 2000, begedel 2000. Lama Bu jualan? Udah Pak. 40 tahun. Yang pakai baik nenek tangga. Ya. Amin, amin. Nenek sendiri cari duit. Ya. Ini Bu, udah berapa lama Bu jualan? Udah Pak. 40 tahun. Nah, itu bapaknya. Oh, Ambil lagi kan. Pak. Nah, lontong pecel 18. 18. Kalau lontong Pecel aja Hah? 15. Pecel aja 15. cara aja 15. Kok mie 10. Mie 10 ya. Ya. Oh, Nah, tempe 2000. iya. Tempe 2000. Iya. Tahu 2000. Begedel 2000. Oh, oke. dulu. Nama ibu? Ah, Nama ibu siapa? nama ibu Kartini.